Yes, ibihe byiza rwose, umugoroba mwiza kuri mwe mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Ni amakuru agezweho cyane ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isasu ryongeye kuvuza ubuhuha, impande zihanganye zongeye kwesuranira muri teritwari ya Uvira. Nimyemerere dutembe nk'amazi twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi twaciye hasi ku butaka hejuru mu kirere, drone zituri hejuru nazo ziri kugenda zikusanya amakuru tugiye kuba tubabwira hano kuri izi ndangururamajwi. Birumvikana cyane kugiye kumenya ko situation Uvira yifashe, niki kiri gutuma MONUSCO itinya kohereza ingabo hariya muri uriya mujyi, niki kiri gutinza gahunda yo kohereza drone z'ubutasi ngo zitate uko umutekano wifashe muri biriya bice. Ntabwo ariyo ngingo tugiye kurebera hamwe, ahubwo turaje tubabwira uburyo ibintu bikomeje kurushaho gukara ndetse no gukarata hagati hariya mujyi wa Uvira, aho wazalendo n'uburakari bwinshi nabo bwabo bakomeje kugenda basubiranamo. Turakomoza ku makuru y'uburyo umutekano urinzwe na coalition hariya Uvira, ariko ukaba ari umutekano mu by'ukuri abenshi bavuga ko ari yanga, dore ko M23 aho iri mu misozi yunamiye uyu mujyi ikontrola iyi Uvira, ibonesha imboni ndetse ipanga kwisubiza Uvira mu buryo bukomeye cyane. Turaje turebera hamwe imirwano yabereye Ilemela ni muri teritwari ya Uvira hagati ya MRDP twirwaneho ndetse na M23 bafatanyije, bahanganye na FARDC, bahanganye n'abarundi, bahanganye na FDLR, abacancuro nabo ngo baparticipatinze muri iyi mirwano. Hanyuma ariko kandi ikitwa umutanzania nawe ngo yarari muri uru rugamba ndetse ngo yatesese ku buryo bukomeye. Turabikomozaho turebera hamwe ku makuru ya Maiti ngo z'abazalendo zinyanyagiye hariya muri komine ya Mulongwe. Ahangaha Mulongwe habaye imirwano ikomeye cyane y'abazalendo ku munsi w'ejo hashize. Turaje tubabwire uko byaje kuba birangira n'uburyo igikuba cyacitse muri izi axe. Turambuka turebere hamwe amakuru ari kuvugwa cyane haruguru gata amajyaruguru ya Uvira werekeza ku ndondo ya Bijombo. Ahangaha kuri iyi ndondo haraturuka amakuru akomeye cyane ya ambuscade cyangwa se ambushi karundura karahutaka, bivuga ko iguyemo abo ku ruhande rwa coalition bagera kuri 30. Nkuko amakuru abigaragaza ngo hari uburyo abasirikare benshi b'u Burundi ndetse na FARDC muri rusange barimo abahibu bazamukaga bava Uvira ngo bageze hariya hagati, ubwo turababwira hariho birangira bagoye muri ambushi yatwirwaneho. Bigenze bite? Reka tubive imuzi n'umuzingo. Ifungurwa ry'imipaka ya Uvira yegera mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi, ibyaryo bisubiye ububisi. U Burundi butangaje inkuru mbi cyane isubiza inyuma intambwe. Bigenze bite? Abaturage bararekarama ko ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye, bari hafi gupfa, nyamara abashinzwe gufungura impaka ntacyo mu by'ukuri bashaka kubikoraho. Ni nyemerere rero muri aya makuru turebera hamwe n'iki kibura kugira ngo mu by'ukuri uyu mupaka uhuza u Burundi ndetse na Uvira ufungurwe. Byagenda bite ni nyuma y'ukwezi M23 ivuye muri ibi bice byo mu mujyi wa Uvira. Hanyuma ntabwo ari ibyo gusa tuza ko twibandaho, turagaruka mu bisozi ya hariya muri Fizi, tugaruke mu bice bya hariya Minembwe, tugaruke ahitwa Pwezero, turebera hamwe ni uko situation imeze. Agahenge ko kasabwe na leta na Angola karenzweho, impande zombi zikomeje kwesuranira bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje tubikomozeho. Kongo yagize itya isa n'igambaniye u Rwanda ndetse na M23 iha Amerika ikirombe cyo matwari ya M23. Ibi bisobanuye gukurura intambara ikomeye, bisobanuye gusaba Amerika kuzana ingabo ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaje turebera hamwe ibyari byo 5-5. Imbunda n'ubu ziri kumvikana mu misozi y'Umurenge kuva ku mugoroba ku munsi w'ejo, n'ubu ngo birongeye biracitse biraturika. Reka mbibabwireho 5-5. Mu Burundi birahindutse. Abanyamakuru 3 bari baherekeje komiseri wa European Union batawe muri yombi. Bigenze bite? Ndabwira ko wabaye vice president w'u Burundi ngo ntakozwe ibyo gusaba ko u Rwanda rwahabwa ibihano ndetse no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Uyu ntabwo abibona. Hanyuma ubu tuvugana Bwana Karemba Aimable tugiriwe amahirwe yo kumufatisha ku murongo wa telefone. Ni munyemerere muha ikaze dukubita tubangura tubwire uko situation imeze. Turibanda ku kibuga cy'imirwano ku miripuko ama operation ari gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo by'umwariko. Niba hari n'ibiri kuvuga muri Kivu y'Amajyaruguru ari tayari kudusangiza. Ubwo ariko ndagira ngo duhite tubanza ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cya Bujumbura, atubwira iby'ibikoresho bivuga ko ngo ni drone n'ibikoresho bigezweho ngo ndetse ngo na modeli mashya
ngakozwe ngo n'imbunda zikozwe rwose mu mpera z'umwaka ushize z'abanyaserbiya ngo zigeshejwe hari Bujumbura ngo zatangiye kudeploying ndetse ngo zarayigeshejwe i Bujumbura ngo zatangiye kudeployingwa mu bice bitandukanye biri gukoreramo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Kalemba Aimable, uranyumva neza? Yego ndakumva neza Bwana Kayi namura kandi nagushuje cyane nanasuza abakunzi bo kuri News Lab TV tubabwira tuti tubazane cyitwa update n'amakuru adasanzwe utasanga handi. Mbere yuko utubwira rero iby'amakuru utuzaniye aha ngaha kandi ashyushye, reka tubanze tubasabe bakande subscribe. Bakande subscribe rwose. Bakande subscribe cyangwa sabone, ni bakande like. Yego nkuko nguko rwose urabona ko bihita bizamuka. Ni bakande like, hanyuma ni batanga ibitekerezo cyangwa se babaza ibibazo, batanga n'inyunganizi ni muri comment, ariko bashyiremo udutima, barunde mu dutima kabisa, tubone udutima twinshi. Ni ikimenyetso cy'uko badukunda. Umutima ni ikintu gikomeye cyane buri umurwayi, umutima waguhaye byose byahatari. Hanyuma basangiza abandi aya makuru, bakande kuri share aho ngaho hasi ku gaheto. Umuntu wese udukurikiye aha ngaho ashobora kuba ari muri groupe ya WhatsApp 1 2 3 zose sharing iyi link, ababwira ati nimwumva amakuru aho ari ibiri kuvugwa ngibi, ababwira ati ni muhunga igihombo ku makuru ndetse nimwunguke byinshi kumenye, abasangize. Hanyuma Bwana Kalemba, nyemerera duhere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo hamaze ngo mu ijoro ryakeye haje indege ya Antonov ngo yamenye ibikoresho karahutaka ngo ni iby'abanyaserbiya ngo ndetse ngo byo byatangiye no kugenda bideployingwa mu bice bigiye kubera imirwano birimo coalition. Bimeze bite? Rubango rero igihari igisirikare cy'u Burundi FDNB, igisirikare cya FARDC bakomeje guhuriza hamwe imbaraga zikomeye. Bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo rero uburyo cyose bashobora kuba bahangana n'umutwe wa 23. Nagiye nkubwira cyane wenda nubwo tutagiye tubigarukaho cyane kubera n'igihe aya makuru umuntu ajya no kuyabona, hari igitambo kigari umuntu yabanje gutanga. Nuvango rero ngiye nkurikije ibyo mazemo iminsi mbona, ibyo mazemo iminsi mbwirwa ku munsi ugenda uzahaza undi. Amakuru mamo biravuga yuko igisirikare cy'Urundi FDNB ngo hari abasirikare bamaze iminsi ngo batoreza mu misozi ya za Bururi. Ikigo cya gisirikare cya Bururi abarundi rwose abasirikare bakomando bagera ku 700 uteranyijeho wazarendo n'aba FDL n'abasirikare ba FARDC. Bamaze iminsi baratozwa rero kubera iki? Nta kindi kintu kiri gutuma batozwa cyangwa se bitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Nuko ngo aba basirikare bari gutegura. Oh la la. Reka Bwana Kalemba nyumva neza? Allo. Reka nongere mushyireho amanetwork ababaye ikibazo, ariko turagerageza guhangana nabyo. Ni mu Burundi leta mbabwira ku mirwano yabareye ahitwa Remera yatesekeyemo abarundi ku bwinshi ahari muri Uvira ndetse no muri access zitandukanye zo muri territoire ya Uvira. Turera hamwe uko ibintu byifashe ngo biragenwa n'uburyo Kalemba aboneka cyangwa se nataraboneka, turabikoraho. Hanyuma yatubwiraga ku bijyanye n'imyiteguro gisirikare cy'u Burundi gikomeje kwiyambambaranyiriza mu rugamba ndetse no guhabwa ibikoresho bya gisirikare bivugwa neza ko ngo biri guturuka mu bihugu by'amahanga, ariko si n'iby'igisirikare cy'u Burundi gusa ahubwo ni coalition yose muri rusange. Ahubwo kwibaza utese ntibiza kubyara umwiryane, buri ruhande rukifuza gukoresha ibyo bikoresho byitwa ko bigezweho kurusha ibindi muri rugamba. Reka twikubitire tubangura. Haravugwa amakuru yuko igihugu cya Serbia ikitamenyekanye cyangwa se amakuru tutabashije kumenya neza ni ese ibi bikoresho ni Kongo yabiguze cyangwa ni impano ya Serbia. Serbia yaba yahaye Kongo impano y'ibikoresho, ni ikibazwa. Serbia ni kimwe mu bihugu bizwiho kuba bikora ibikoresho bikomeye ndetse bigezweho kuri isi ya rurema, ndetse ngo ibikoresho byahawe uranyumva neza? Yego nakumva cyane. Yego wari utubwiye.
narindi kukubwira ni abasirikare bamaze iminsi bategurwa b'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi bafatanyije na FRDC. Ibyo ntabwo nshaka ko tubitindaho cyane, ahubwo igihari nuko hari operasiyo ziri gutegurwa mu buryo budasubirwaho ku ruhande rw'iki gisirikare. Bivuga yuko imigambi ikomeye cyane, hari abasirikare bari gukurwa za Rumonge, abandi bari kwambutswa ikiyaga cya Tanganyika berekezwa mu misozi yegereye Tongo n'ahitwa za Muheta. Ibyo bibaye nyuma y'uko MONUSCO ivuze yuko igiye kuzana abasirikare mu mujyi wa Uvira, ariko nanone mu biri kugaragara nuko n'igisirikare cy'u Burundi FDNB nacyo gikomeje kuvuga kiti Uvira ni yacu, kuko mu gihe MONUSCO nayo ubwayo yaba ihari, mu gihe yaba yaranze gukorana natwe mu buryo bwa nyabwo twebwe twifuza, ntabwo twakwizera yuko itagira nayo uruhare mu kuba ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi bitagoma. Niyo mpamvu uri kumva yuko ino misozi ya za Marindi, imisozi ya za Mukangi, imisozi ya za Karemberembe, hano muri pozisiyo zegereye hafi na za Powezero, niyo mpamvu uri kumva cyane ko hari abasirikare bamwe na bamwe bari kugenda bahohereza uko umunsi ugenda uzaza umwese. Kandi amakuru ngewe akomeje kongeraho, abantu baravuga yuko cyangwa se biranagaragara yuko cyane pozisiyo zahariya Powezero, pozisiyo zahariya Marindi, Mukangi, Biyera hafi ikiyaga cya Tanganyika, ari abarundi bashaka kufungira amayira, kuko n'ubundi biragaragara yuko iriya misozi ya za Kishura n'ahitwa za Kiko n'ino misozi ya za Kamombo, aha uruhande rw'umutwe wa M23 ushaka kuhahindura inzira yo kumanuka berekeza Fizi banakuramo imisozi ya Karemi. Urabona yuko ibiri kugaragara byose, amasezerano abaho, ibyo turi kumva ngo byabereye Angola, amasezerano yasinyiwe muri Angola cyane kubaha agahenge hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi Kongo, cyane cyane burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose M23 urabona yuko ikomeje gukaza imyiteguro, ibi byose FARDC urabona yuko ikomeje gukaza imyiteguro, ndetse kandi n'uduce tumwe na tumwe turi bubikaramo imirwano cyane. N'ubu ngubu hari amakuru angeze aka kanya yuko ahitwa mu Kagera habereye imirwano ikomeye cyane. Aka gace ka Kagera kari ku muhanda RP 1200 uva ahitwa Kishura muri Minembwe n'ahitwa za Kamombo nagiye ngarukaho cyane, uva muri pozisiyo za zino misozi ya Minembwe werekeza ahitwa mu Burore bwa Nyamwesho. N'umugabo wari uzwi cyane ku bijyanye no kuba ari umuntu rwose uzwi ku buhanga mu gutanga ubutumwa ku ijambo ry'Imana, bitangije mu misozi ya za Minembwe. Aha rero niho rwose ari kugaragara imirongo y'abasirikare benshi bari kuvaraza Minembwe, Kishura, Kamombo bamanuka ku muhanda RP 12 werekeza muri pozisiyo zigana neza mu Kagera, uko bivuga yuko mu Kagera habiri imirwano yatsenyije uruhande rwa Wazalendo, FDLR ndetse kandi n'umutwe wa M23, nyuma yuko byavugwaga yuko hagomba kuba agahenge hagati ya FARDC na M23. Ubundi kuri wa gatatu tariki 18 Gashyantare ku munsi w'ejo harateganyijwe ko agahenge hagati ya guverinoma Kinshasa M23 gatangira gukurikizwa ku isaha ya saa 6, ariko ntibyabaye, ahubwo besuranye ku buryo bukomeye. Na agahenge ka Rwanda, ariko M23 yari yabanje kwidekara ivuga iti twebwe ntago bitureba, hari agahenge twubahiriza ka Katari. Bikagaragara ko nubwo M23 yari yatangaje ko itazigera yebwa n'aka gahenge, Kinshasa ikavuga ko yo ngo izakubahiriza, ariko Kinshasa yo yakarenzeho. N'isaha byari biteganyijwe ko yego cyera ngire na M23 nagiye mbikubwira ko nayo iri kukarengaho. Uko rero navuga yuko ako gahenge ariko yari yaridekaraye. Yo M23 turavuga yuko nayo masezerano yabayeho yidaharitse, ntabwo ikwiye kurebwa nayo, itakwiye kurebwa nayo. Bumva yuko n'ubundi yagaragaza yuko n'ubundi gahunda ifite ari ugukomeza gufora umwambi kumuheta. Kuko aka nagahenge byari byagaragajwe ko katazubahirizwa nyuma yuko cyangwa se nyuma yo kugatangaza ubuyobozi bwa AFC M23 bwahise buvuga ko butazi byako gahenge, kuko naho ngo nago bwigeze cyangwa se bari bavuze ko ngo ntago tuzi byako gahenge kubera ko ngo nago aho kemerejwe ntago twari duhari. Noneho uruhande rwa Kinshasa byo rukavuga ko ruzakubahiriza kubera ko burya Kinshasa yiyumvamo Rwanda,
wumvise ko havuzwe n'amakuru y'uko Angola ishobora kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo gufasha Kinshasa guhangana na M23. Ibyo byose ni ibyavuzwe. Hanyuma muri axe zo muri Uvira ku munsi w'ejo i Mulongwe habaye imirwano hagati y'abazarendo Bwana Karemba. Byaje kurangira biti? Ubwo nagira mite ninjira Remera naho mbabwira ibyabaye. Ruvango rero axe ya Mulongwe ngira ngo Mulongwe abahazi neza bazi yuko ari ibice biri mu misozi na strategique irimo amashyamba irimo imisozi. Ko buriya uri Mulongwe biroroshye neza yuko uri ku control position za hafi n'ikiyaga cya Tanganyika ndetse kandi n'imihanda myinshi itandukanye iva Uvira yerekeza Minembwe. Ndi Mulongwe position za Mwenga position za Walungu umuntu waturukayo wabumwitegeye. Mulongwe n'ubundi ubona yuko ari igice gigomba no kuba imirwano ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ariko hari ukuntu bakongera ijwi ntabwo biba neza ahubwo biri gucika nyabuneka kubera ikirere cyane. Yego aha Uvira rero ku munsi w'ejo ngaha Mulongwe nk'uko babivugaga habaye imirwano y'abazalendo yaturutse ku makimbirane akomeye cyane yabaye hagati y'ayo matsinda abiri hano muri Mulongwe ni mujyi wa Uvira. Amakuru aturukaho byabereye ndabona bisa nk'abinyandikiye bavuga ko ngo ni imirwano yabaye hagati y'amatsinda abiri y'abazalendo ifitanye isano n'amakimbirane ku micungire y'inyanja ndetse n'imisoro imwe n'imwe yo ku rwego rw'aho hantu nyine. Nk'uko ko mbere y'uko uwo mujyi ufatwa umutekano muke wari warabaye mwinshi kubera amakimbirane hagati y'ingabo zifatanyije za Kinshasa. Ibintu rero byashyiraga ubuzima bw'abaturage mu kaga gahoraho. Ubu rero haravugwa ko intare za Sarangwe nyuma y'uko zivuye muri uriya mujyi wa Uvira byahaye ubutegetsi bwa Kinshasa kongera kuwisubiza urumva. Ndetse coalition iravuga ko ari igomba kurinda umutekano w'aha hantu. Imyiteguro yose ikorwa niyo kurinda uyu mujyi. Iyi mirwano rero yabaye hangaha Mulongwe Bwana Karemba biravuga ko ngo abazarendo 19 bahasize ubuzima ndetse 6 barakomereka. Icyo nshaka kumenya ni ese ituze ryagarutse aha muri Mulongwe? Yego. Yitwa abazarendo na za FDLR zo zikomeje kwisuranamo kuko n'ubundi ibyo bapfa. Bamwe baravuga bati abazarendo baturuka muri za Nyatura bakomoka muri Rudurunana baratoneshwa. Ubwo n'aba FDLR atabandi bakomoka mu ntara wenda Kivu y'Amajyaruguru mu bice bimwe na bimwe bitwa abagambanyi. Uko ngira ngo politiki kuntu ya wazarendo kuntu yubatse ni politiki cyane usanga nayo irimo amacakubiri. Rero ayo macakubiri n'ubundi ari guteza umwuka muri kuko biravuga yuko muri Uvira ibice byose wazarendo ziherereyemo byara muri Mulongwe byara muri Muheta na za Katongo. Nta munsi ucaho hatumvikanye urusaku rw'amasasu kandi urusaku rw'amasasu rugaturuka ku kwisuranamo hagati y'abazarendo ubwabo. Ku munsi w'ejo kuva amasaha y'umugoroba ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi habaye imirwano ikomeye mu bice bya Remera ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aho ingabo z'u Burundi n'iza FARDC wazarendo na FDLR zahuriye n'uruva gusenya ni nyuma yo gukubitwa bikomeye n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Amakuru yakuwe ku baturage ndetse n'abashoboye kugera hafi y'aho urugamba rwabereye aragaragaza ko imirwano yaranzwe no guhangana bikomeye ku rugamba rurerure kwinjira ngo rwinjiye mu mirima mu misozi ndetse no mu nkengero zegereye Remera ndetse na Mulenge. Nk'uko amakuru abivuga ingabo z'u Burundi n'iza FARDC wazarendo hamwe na FDLR ngo zakubititse bikomeye ndetse ziratawanyishwa zikwira imishwaro zikizwa n'amaguru nk'uko umunyarwanda bivuga zinasubizwa inyuma bikomeye ubundi kandi ngo zitakaza abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare byinshi. Kugeza ibyo bice biracyagenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na MRDP twirwaneho ngo mubishwe cyane muri izi axe n'abarundi tutaramenya ngo umubare ni bangahe ibikoresho byafashwe ni bingahe gusa ni byinshi. Drone zacu ziracyakomeje gukusanya byinshi kuri aya makuru. Ni mu gihe kandi Uvira tukiriyo haravugwa ko mu byukuri
abaturage barifuza ko imipaka ifungurwa ikongera ikaba nyabagendwa kubera ko rwose barasaba ko umupaka uhuza Burundi wongera gufungurwa ubwo ni umupaka uhuza Burundi n'umujyi wa Uvira kugira ngo abaturage bakore ubucuruzi. Rero barasaba cyane ko uyu mupaka uhuza Burundi na Kongo wakongera gufungurwa nyuma y'ukwezi kurenga ufunzwe ubwo abarwanyi ba M23 rero bavaga muri uwo mujyi. Urusaku rw'amasasu rwarahagaze ariko umupaka uracyafunze. Nahoze mbona minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi avuga ko umutekano utaraba mwiza bihagije kugira ngo umupaka wongere gufungurwa. Ku ruhande rw'abaturage ngo bagaragaje impungenge no kutihangana kwabo cyangwa se banabibwirwa ku mugaragaro. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo avuga ko rwose ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ubwo ni Jean-Jacques Purusi aravuga ko gufungura impaka byakorwa ariko ngo ntago harizerwa umutekano mu buryo bunoze. Muri izi axe za Uvira coalition igira itya isa nk'igabanya ingabo izohereza ku ndondo ya Bijombo. Na amakuru yemejwe kandi agaragaza ko mu by'ukuri hari uburyo hagiye kumirwana ikomeye hariya ku ndondo misozi ya ndondo muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Fizi. Biravuga ko ngo FARDC ingabo z'u Burundi Wazalendo na FDLR ndetse n'abacancuro ku munsi w'ejo bagize batya barazamuka bakora urugendo rw'amaguru bivugwa neza ko mu by'ukuri berekeza bafaga Uvira berekeza hano mu misozi ya hano ku ndondo ngo banyuze ku musozi wa Kirungwa. Aha rero ngo bageze Kirungwa bagwa muri ambushi ya MRDV turwanyeho na M23 ngo haguyemo abatagira ingano. Nahoze numva babwira ko ari 30 ariko aya makuru yo narakire mu masaha yacu yatambutse ya kare bishoboke ko baba baniyongereye. Aha rero ngo bavuye muri Uvira bazamuka mu misozi yo ku ndondo banyuze Kirungwa ngo bagamije kugaba ibitero hitwa Mitamba. Iyi Mitamba ngirimo Wazalendo ndetse ngo iyi Mitamba mu by'ukuri ifite ikisobanuye cyane ku migenzurire ya bimwe mu bice byo mu mujyi wa Uvira. Ubu watubwiye iby'aya makuru yashimangiye ko intego y'icyo gikorwa yo kuzamuka kw'iyi coalition hano ku ndondo yari igamije gutera mu baturage b'Abanyamulenge batuye muri ibyo bice ibintu bishobora kurushaho kuzamura umwuka mubi wari usanzwe muri ibi bice. Ndondo ni igice kiri muri groupement ya Bijombo kimaze iminsi kigenzurwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho nyuma y'imirwano yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Uyu mutwe wirukanye ingabo za leta ya Kongo iz'u Burundi zari zihafite ibirindiro ndetse na FDLR na Wazalendo. Hanyuma bikavugwa neza ko noneho mu bice byegereye ubwo reka tugaruke noneho mu misozi y'Umulenge turebe uko situation imeze. Ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba havuzwe imirwano iremereye cyane ariko yakanya gato. Urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana mu misozi y'Umulenge ni mu nkengero za centre Minembwe. Amakuru yizewe atugeraho aravuga ko ubu bitari kuturika cyangwa se nta bisasu turikirayo ariko impungenge mu baturage ni zose. Uruhande rwa leta ngo nirwo ruri kwisonga n'ingabo z'u Burundi FARDC ari FDNB ndetse na FARDC mu by'ukuri hamwe n'abarwanyi ba FDLR n'abacancuro. Ngo ni coalition nyine muri rusange ni yagabye ibitero karahutaka ahitwa Goni ku Kivumu mu gice kizwi nka Marango ni mu nkengero za Minembwe. Imirwano y'uyu munsi kandi yanabaye mu masaha y'igitondo mu bice bitandukanye birimo mu bisambu byunamiye Karingi uvuye Rwitsa Nkuku ndetse no kuri nahitwa ngo Nyaruhinga ni hafi ya Mukoko ugana kwa Murima. Ku masaha y'umugoroba amakuru akavuga ko umwanzi yagabye igitero ku Kivumu aturutse Rurenge ni muri territoire ya Fizi. Ariko kandi nubwo ibitero byakomeje umutwe wa MRDP twirwaneho wasubije inyuma ibikorwa by'umwanzi ndetse unakubita bikomeye coalition birumvikana. Ingabo za leta cyane cyane iz'u Burundi ngo nizo zatesekeye muri uru rugamba byatumye abaturage b'Abanyamulenge mu misozi y'Umulenge babasha kugumana ibice byabo nubwo hakomeje kugaragara umutekano muke mu nkengero za komine ya Minembwe. Biravuga ko kandi intego y'ibi bitero by'ingabo za leta n'abarwanyi babo bigamije kwirukana Abanyamulenge mu misozi miremire ndetse no kugenzura neza ibice bya Minembwe. Abaturage bo ku ruhande rwa Minembwe batangaza ko bashishikajwe cyane n'umutekano wabo ndetse basaba ko inzego
inzego z'ubutabazi n'umutekano mu by'ukuri byihutirwa za koherezwa muri ibi bice. Ku mugoroba w'ejo imirwano n'ibitero by'intwaro ziremereye byarakomeje, byongeye guteza ibyago ndetse no guhungabanya umutuzo n'umutekano by'abaturage ndetse no gutera impungenge mu karere kose ka Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Hanyuma turi tariki 19. Iyi tariki ya 19 ni itariki y'amateka kuri General Makanika. Uyu Makanika rero murabizi ko yitabye Imana ku itariki 19 Gashyantare 2025. Yari umuyobozi wa MRDP twirwaneho mu rwego rwo gukomeza kubungabunga amateka no guha agaciro abatanze ubuzima ku nyungu z'ubwoko bw'abanyamulenge. Ubuyobozi bukuru bwa MRDP twirwaneho bwashyize ahagaragara inyandiko yihariye igamije kwibuka ndetse no gusobanura inshuro ya mbere yo kwibuka intwari bavuga ko ari inkingi y'ingenzi mu rugendo rw'umutwe n'abawushyigikiye mu by'ukuri. Inyandiko rero yashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru wa MRDP twirwaneho Fred Kaniki Rukema, igamije kugaragaza icyerekezo, amateka n'umurage w'urugamba rwa MRDP twirwaneho. Mu mateka ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu misozi y'umurenge hagaragara ibibazo by'umutekano muke n'amakimbirane ashingiye ku butaka, politike ndetse n'imibanire y'amoko. Ibi byatumye havuka imitwe itandukanye yitwaje intwaro, harimo MRDP twirwaneho irinda abaturage n'indi mitwe ya Maimai ivuga ko iharanira inyungu zayo rimwe na rimwe ndetse igaharanira kurimbura abanyamulenge. MRDP twirwaneho ivuga ko yashinzwe hagamijwe guharanira uburenganzira n'umutekano by'abaturage b'abanyamulenge n'abandi batuye imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara mu nyandiko. Ni inshuro ya mbere bibutse intwari General Rukunda Michel uzwi nka Makanika, bisobanuye icyiciro cya mbere cy'abarwanyi n'abayobozi batanze ubuzima bwabo mu ntangiriro z'urugamba mu gihe umutekano wari uhungabanye mu buryo bukomeye. Mu busobanuro bwatanzwe n'ubuyobozi bukuru, iyi nshuro ya mbere ni ikimenyetso cy'icyizere n'ubutwari byaranze abatangije urugamba, abo bitiriye intwari zacu bashyirwa mu rwego rw'abahinduye amateka y'ubwoko bwabo bakemera gutanga ubuzima kugira ngo basige umurage w'ubudacogora n'ubwitange. Intwari zibukwa rero ziri ku isonga mu gutegura no kurinda imihana y'abaturage, izagize uruhare mu gukangurira urubyiruko kwirwanaho ndetse no kwigira, zashyize imbere ubumwe n'ubufatanye hagati y'abaturage nubwo bari mu bihe by'akaga. Ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho bushimangira ko kwibuka atari ugushimagiza intambara, ahubwo ko ari umwanya wo gusuzuma amateka no gukuramo amasomo nk'uko byasobanuwe na Fred Kaniki Rukema. Kwibuka intwari ngo bigamije gukomeza guha icyubahiro abaguye ku rugamba, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kwibuka bigasaba ngo gutoza urubyiruko indangagaciro z'ubwitange, ubunyangamugayo n'urukundo rw'ubwoko. Hanyuma icya gatatu yavuze ngo ni ugushyira imbere ibiganiro n'inzira za politike zishobora kuzana amahoro arambye. Ibi rero byerekana ko nubwo urugamba ari igice cy'amateka, intego ya nyuma ari ukubona umutekano urambye ndetse n'iterambere ry'abaturage. Hanyuma nk'uko ahangaha bivugwa, kugaragaza ko iyi nyandiko yakozwe n'ubuyobozi bukuru bifite igisobanuro gikomeye mu miyoborere y'umutwe. Ubuyobozi busaba ko amateka yandikwa kandi agasigasira mu buryo busobanutse, aho gusigara mu mvugo zitanditse cyangwa se zishobora kugorekwa. Fred Kaniki Rukema ashimangira ko kubaka ejo hazaza heza bisaba kubanza kwemerera amateka yabayeho, kuyasesengura ndetse no kuyigiraho. Ni muri urwo rwego rero iyi nyandiko ishyira mu murongo mugari w'ikorwa ry'inyandiko n'ubushakashatsi ku mateka y'umutwe n'akarere. Inshuro ya mbere yo kwibuka intwari ishyirwa imbere nk'inkingi y'ubumwe n'ukwiyubaka. Ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho busaba abayoboke n'abaturage muri rusange gukomeza kubungabunga umurage w'intwari, banaharanira amahoro, ubwiyunge ndetse n'iterambere. Mu gusoza, iyi nyandiko yasinywe n'umuyobozi mukuru wa MRDP twirwaneho Fred Kaniki Rukema, igaragaza ko kwibuka ari igikorwa cya politiki n'amateka gifite intego yo gukomeza guhuza abantu ndetse no kubaka icyerekezo cy'ejo hazaza hashingiye ku masomo y'ibyabaye.
hanyuma tugarutse gato muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha hari amakuru avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye leta zunze ubumwe za Amerika ikirombe cyo matwari ya M23. Abenshi batise ibi byakozwe hirengagijwe ko M23 ataragafu k'imvugo rimwe bitakoroha kurekura aka gace ka Rubaya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe ikirombe gicukurwamo koruta, ubundi ni kimwe mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro ya mbere ku isi ni koruta. Iki kirombe cya Rubaya ngo cyashyizwe ku rutonde rugufi ngo rw'imitungo y'ingenzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yowinga leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se yemera kwegurira leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro by'ibihugu byombi. Iki kirombe cya Rubaya cya mbere gicukurwamo koruta nyinshi ku isi kimaze imyaka 2 kiri mu maboko ya M23. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bivuga ko hari umuyobozi ukomeye muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umudiplomate wa Amerika ngo bahamirije kiriya kinyamakuru ko kiriya kirombe cyashyizwe ku rutonde rw'ibyo Amerika igomba guhabwa mu nama yahuje Kinshasa na Washington ku itariki ya 5 Gashyantare uyu mwaka. Iyi nama ngo yabereye Washington DC yari igamije guteza imbere ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro bwemeranyijwe mu Kuboza. Gushyira ikirombe cya Rubaya mu maboko ya Amerika ngo biri mu mugambi wa Kinshasa wo gukurura abashoramari b'Abanyamerika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwarayogojwe n'intambara. Kinshasa ivuga ko hakenewe amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 n'N150 kugira ngo ikirombe cya Rubaya gitangire kongera gukora, ndetse ko ayo mafaranga ashobora kugaruzwa vuba kubera ukuntu koruta ikenewe ku isoko mpuzamahanga. Amerika rero yabungirijwe kiriya kirombe mu gihe yifuza guhabwamo katandukanye y'amabuye y'agaciro mu rwego rwo guhanganira n'Ubushinwa isoko rya Afurika no kugira ubuhunikiro bwayo buhagije. Umutwe wa M23 wanenze kiriya cyemezo cya leta ya Kongo uvuga ko gahunda yayo y'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro na Amerika ifite inenge zikomeye. Ni AFC M23 ivuga ko Kinshasa itagakwiye kugirana amasezerano mashya mu by'amabuye y'agaciro mu gihe imirwano gikomeje. Uyu mutwe rero nk'uko umwe muyobozi bawo yabwiye kiriya gitangazamakuru avuga ko intego zawo atari amabuye y'agaciro ko ahubwo ushyize imbere kubohora abaturage. Yunzemo ko kuba Kinshasa iri guha Washington Rubaya kandi itayigenzura bigamije gukurura Amerika ngo ifashe leta ya Kongo kwisubirana ku ngufu za gisirikare. Uwo muyobozi wa M23 tifuje gutangazwa amazina kandi avuga ko yavuze ko uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri Rubaya bufite nyirabwo wigenga utari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikirombe cya Rubaya gisanzwe gicukurwamo 15 bya koruta icukurwa ku isi yose. Nibyo ngibyo rero mu by'ukuri twavuga kuri aya makuru. Mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko kuri wa gatatu ushize i Bujumbura abanyamakuru 3 umurundi ndetse n'abanyamahanga bari baherekeje Haja Labib. Uyu ni komiseri w'Uburayi ushinzwe uburinganire no kwitegura ndetse no guhangana n'ibibazo batawe muri yombi. Nkuko bivugwa ngo abanyamakuru 3 bafunzwe ubwo bakurikiranaga uruzinduko rwa komiseri w'Uburayi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Bahise bajyanwa ku kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza SNL nkuko amakuru amwe agera ku rubuga Source Media Burundi dukesha inkuru abitangaza. Uko batawe muri yombi n'impamvu zatumye bafungwa ntabwo byahise bimenyekana. Kuwa kabiri tariki 17 Gashyantare nibwo Haja Labib yatangira uruzinduko rwe mu karere ahereye Kinshasa mbere yo kujya mu Burundi kuwa gatatu. Biteganyijwe kandi ko akomereza uruzinduko rwe i Kigali mu Rwanda. Lirifatwa ry'abanyamakuru babigize umwuga rije mu gihe n'u Burundi n'ubundi itangazamakuru rikomeje guhura n'imbogamizi zitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero nibyo ngibyo mu makuru yacu ari imbere ndaza kubwira ibyatangajwe n'uwabaye vice perezida w'u Burundi udakozwa ibyo gusaba
u Rwanda kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ese gukuraho ingamba z'ubwirinzi ubundi byaba bisobanuye iki? Yitwa Gaston Sindimwo, yabaye vice president w'u Burundi, niwe wabivuzeho. Abenshi bari bazatese gukuraho ingamba z'ubwirinzi bivuze iki? Murabizi ko mu masezerano ya Washington iyi ngingo irimo Kongo isabwa gusenya FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abasize baye ku Rwanda ukorana na Kinshasa, ndetse n'u Rwanda rugasabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Abenshi bakibaza batese ni gute u Rwanda ruzabaho rutirindira umutekano? Igihugu kibaho kitarinda umutekano wacyo kibaho, ese kibayeho cyatekana gite kidafite uburinzi? Ibi rero turaza kuba tubigaruka mu makuru yacu ari imbere. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, muhahe muronke, muryoherwe n'ibihe, ndetse mbibutsa ko News Lab TV ariyo mahitamo yanyu meza.